Nabyumvise ko twinjiye mu makuru y'imikino. Izakari waramutse nanone? Yego yane waramutse yare. Za ngingo ziramburane nandi. Yego kuva uyu munsi kuzageza ku itariki ya 31 n'ubundi za kuno kwezi mu Rwanda hagiye kubera irushanwa ryo gushaka itike yo kuzakina imikino ya Champions League ya Afrika mu bagore, ariko kandi bari mu gace ka Sekafa bagomba gushakira itike. Ni amakipe 10 agomba gukinira mu Rwanda, ariko n'ubundi izatwara kino gikombe ikaba rero ariyo izahagarira kano gace ka Sekafa. Hari imikino rero igomba gutangira kuri uyu munsi mu itsinda rya mbere, matsinda 3 nyine azaba agize iri irushanwa. Kuri uyu munsi ku isaha y'isa 7 umukino uza gufungura ikipe ya Yei Joint Stars, ingi ikaba ari mu gihugu cya Sudani, imaze no kwitabira irushanwa inshuro nyinshi, ikaba rero igomba gukina n'ikipe mu gihugu cya Eritrea bita Denden. Hanyuma nyuma yaho ku isaha y'isa 10 ikipe ya Rayon Sport umwaka ushize yagize ku mukino wa nyuma, ikaba no ikipe nyine ihagarariye u Rwanda, ikaba igomba gukina n'ikipe ya Mafunzo yo mu gihugu cya Zanzibar. Hanyuma indi mikino rero mu itsinda rya kabiri ikaba izakomeza ku munsi w'ejo. Ikindi nuko abakinnyi, abatoza n'abayobozi b'amakipe atandukanye mu cyiciro cya mbere bakaba bari guhabwa amahugurwa na BK Pro League ndetse na Ferwafa ku mpinduka z'amategeko y'umupira azakoreshwa mu mwaka w'imikino 2026 2027. Ni mu gihe nyine shampiyona igomba gutangira ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 9, ndetse n'uburyo amakipe azagenda ahura cyangwa se ibyo bita fixtures mu ndimi z'amahanga bikaba byaramaze gusohoka. Muri basket nabo barashaka uzatwara igikombe cy'uyu mwaka. Ku mugoroba rero ikipe ya APR yatsinze ikipe ya Patriote amanota 98 kuri 87, ibona insinzi ya kabiri muri imikino y'uruhererekane rw'imikino ya nyuma ya shampiyona ya basketball. Umukino wa gatatu ukaba uteganyijwe ku munsi w'ejo muri BK Arena ku isaha y'isa 3:30. Mu bagore naho bakaba batangiye gukina imikino ya nyuma. Ikipe ya Rege ikaba yabonye insinzi ya mbere, itsinze ikipe ya The Hopes amanota 69 kuri 63. Birumvikana yuko ikinyonyo cyari amanota 6 yonyine. Hanyuma umukino wa kabiri nabwo ukaba uzaba ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 1, ariko umwe mu bagabo nabo bari gukinira umwanya wa gatatu. Ku munsi w'ejo nabo bakinaga umukino wa mbere, hanyuma rero ikipe ya RSSB Tigers yitwa neza itsinda umukino wa mbere kubera yuko mu by'ukuri yaje gutsinda ekipe ya Lege. Nuko bimeze, twerekeze no muri volleyball. Ku munsi w'ejo ku mugoroba inkuru yiriwe hari nuko ishyirahamwe ry'imikino ya volleyball muri Afrika KVB ryemeje ko irushanwa ry'igikombe cya Afrika ryari kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryimuriye muri Tunisia kubera Ebola. N'imikino muri rusange yagombaga nyine muri iki gihugu, ariko KVB ibinyujije mu butumwa yanyuje ku mbuga nkoranyambaga zayo itangaza impinduka kuri iyi mikino. Ikindi nuko iyi mikino itegereje kubera Kinshasa kuva ku itariki ya 7 kugeza ku itariki ya 21 z'ukwezi gutaha kwa 9, ariko ryahinduwe n'amatariki rishyirwa hagati ya tariki ya 13 kugera ku itariki ya 26 z'ukwezi gutaha. Hanyuma rero ijyanwa mu mujyi wa Tunis mu gihugu cya Tunisia. Ubwo ikipe y'u Rwanda nayo yari imaze no guhamagara mu by'ukuri abakinnyi baratangiye n'umwiherero kubera ko n'irushanwa ry'igikombe cya Afurika rizakinwa n'ibihugu 16 biyoboye ibindi muri volleyball muri Afurika. Nuko bimeze rero, mbibutse yuko kandi ikindi nuko amakipe azitwara neza azabonetse cyo kujya mu gikombe cy'isi cya 2027 ndetse no gukina imikino ya Olympique izabera mu mujyi wa Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'ibihumbi 2028. Reka twerekeze ku mugabane w'Uburayi. Ubigendanye n'isoko ry'igura n'igurisha, ikipe ya Tottenham Hotspur mu gihugu cy'Ubwongereza ku mugoroba yaraye yumvikanye n'ikipe ya Manchester City ku musore bita Savinho. Uyu musore rero akaba agomba gutangwaho miliyoni 75 z'amapaundi, akaba agomba no guhita akora ikizamini cy'ubuzima, ariko no kubona uyu mukinnyi aresoza mbwira abantu yuko yamaze mu by'ukuri no kumvikana na Marimushi. Nguyu ni umunyamisiri ko nawe agomba kuza muri ekipe. Nababwiye ko ikipe ya Arsenal niyo iza kubimburira andi makipe gutangira shampiyona y'Ubwongereza, aho iza gucana ikipe ya Coventry City. Birumvikana ko shampiyona y'Abongereza yagarutse.
aha reka tugushimire cyane hanyuma mugenzi wawe Deo Habineza nawe atugeza amakuru y'imyidagaduro. urakoze cyane. Habineza waramutse nanone. Naramutse neza ane. Za ngingo ngaho ziramburane n'andi twihuta. Yego twihuta reka mpereye kuri Tom Close yateguje indirimbo nshya, indirimbo yise Look at Me. Uyu muhanzi yaherukaga gushyira hanze indirimbo yakoranye n'abaraperi zirimo iyo yise Agace yakoranye na Jayce ndetse na Karfan Govinda, aho kandi abantu bavyibuka ko n'ubundi imbere yashize hanze iyo yise Cana Itara yakoranye n'uwitwa Pifa ndetse na Green P. Mu bandi bahanzi bateguje indirimbo hano mu Rwanda harimo witwa Ziwa Trap ndetse na Bulldog bateguje indirimbo nshya bise Squad ya mbere, indirimbo yakozwe n'abaproducer harimo witwa Nox Beat. Ariko kandi nkubwire ko umuraperi witwa Gauchi nawe yateguje indirimbo nshya yakoranye n'uwitwa Mr Kagame. Abo mbere rero basoje ifatwa ry'amashusho y'izi indirimbo by'umwihariko kuri Gauchi na Mr Kagame ikaba izasohoka mu minsi mike iri imbere mu buryo bw'amajwi yakozwe na Ray P Master ndetse ikorwaho na Omar ku bijyanye n'amashusho. Ariko kandi nkubwiye ko uwitwa DJ Brian nawe yagaragaje ko yiteguye gutaramira abazitabira igitaramo bise Beyond Borders kizabera muri Canada mu mujyi wa Ottawa. Ni igitaramo rero azahuramo n'abahanzi barimo witwa Element Ele, Kevin Kade na Ngabo, kizaba ku itariki 29 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Ni kimwe mu bitaramo bitegerejwe n'abanyarwanda benshi batuye muri Ottawa hariya muri Canada ndetse n'ahandi hirya no hino. Kandi nkubwiye ko filime yitwa Beyond the Genocide yakozwe ikanayoborwa na witwa Zan Sulaiman Mukasa, imwe mu filime binyuze muri Zion Films Company yatoranyijwe mu serukiramuco rikomeye. Ni amaserukiramuco yatoranyijwe ko agera kuri 20 ya filime n'umuco ku mugabane wa Afurika, Uburayi, Aziya, Amerika y'Amajyaruguru ndetse na Amerika y'Epfo. Iyi ni filime yerekanwe mu bihugu bitandukanye muri Japan, Brazil, Ubutaliyani, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Maroc na Uganda ndetse n'Ubuhinde. Aho kandi kinabwiye abantu uko binyuze mu kigo cyitwa Good Docs gikwirakwiza filime Beyond the Genocide, bigaragara ko imaze kwerekanwa by'umwihariko ku banyeshuri barenga 700,000. Iyi filime rero ikomeje kugeza inkuru y'u Rwanda ishingiye ku kwibuka ndetse n'ubwiyunge ndetse no gukomera by'umwihariko nyuma y'amateka akomeye ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 hano mu Rwanda. Nibyo nankubwiye. Ako kandi nkubwire ko hanze y'u Rwanda urugendo rwo gushakisha Nyampinga wa Uganda umwaka wa 2025 rugeze kure. Kuri ubu rero amajonjoro arimo kubera mu bice bitandukanye by'igihugu hariya muri Uganda. Abakobwa bazatorwa mu ntara zose bakaba bazahura mu birori bikomeye byo gusoza bizaba ku itariki 10 Ukwakira uyu mwaka, bikabera kuri Sheraton Kampala mu hotel ikomeye muri Uganda. Ari naho hazamenyekana uwambika ikamba asimba witwa Muhoza Trivia ufite ikamba rya Nyampinga wa Uganda. Irushanwa rero rimaze imyaka igera kuri 15 rishinzwe, rikomeje kuzenguruka ibice byose rero by'igihugu hagamijwe gushaka umukobwa mwiza w'ubwenge, umuco ndetse n'uburanga muri rusange. Hagati aho nkubwiye ko umuhanzi Davido nawe yasimbutse urupfu ubw'imodoka nyine zari zirekeje se wabo akaba na guverineri wa leta ya Osun hariya muri Nigeria yitwa Ademola Adeleke, zabaga mu gace k'amabandi bitwaje intwaro mu mujyi wa Osogbo witwa ubwo rero ko umwihariko iki gitero ariko kigamije guhitana nkuko na polisi yo muri Austin yatangaje ko uyu muhanzi nyine ari ugambiriwe n'iki gitero. Hagati aho bije nyuma yuko hari ibyishimo bikomeye muri uyu muryango nyuma yuko uyu Ademola Adeleke guverineri nyine William Ntara nyarume wa Davido yari yakiriye icyemezo cy'uko yatsinze amatora aho gutorerwa kuba guverineri wa leta ya Osun iherereye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Nigeria. Aho kandi uyu muhanzi Davido nawe aherutse kugaragaza ko mu by'ukuri yanejwe bikomeye n'intsinzi ya nyirarume uyu Ademola Adeleke. Kuri Davido birumvikana ko ni amashimwe akomeye cyane ko kandi kuri mugenzi we twita Tiwa Tope wa Savage cyangwa se Tiwa Savage nabishuye ko mu by'ukuri adakangwa n'umugabo nk'uko n'umugabo nyine umuca inyuma nk'uko ngo we wegeze guca inyuma umugabo akamwanga. Ngo ni impamvu zirimo nyinshi zishobora gutuma yanga umugabo, zirimo ibiyobyabwenge, kutamwitaho n'izindi ngo zose zatuma mureka. Ariko Tiwa akavuga ko mu by'ukuri ngo ntabwo ari ijyana rimwe aca inyuma umugabo, ngo ahubwo hari uwigeze kumwangira ko yamufashe amuca inyuma akamureka. Mu buzima bw'urukundo uyu mugore yanyuranye n'abandi bahanzi bakomeye barimo uwitwa Wizkid mu biganiro bitandukanye avuga ko mu by'ukuri bakundanye, ariko akagaragaza ko bagiye mu bantu ubwo Wizkid yifuza kubibanga. Cyose ko umuhanzi witwa Ariana Grande nawe yagejeje ikirego mu rukiko arashinja abantu bataramenyekana kwinjira mu buryo butemewe mu makonti ye, by'umwihariko y'abafatanyabikorwa be. Baragaza ko mu by'ukuri hari indirimbo za Ariana Grande zagiye zijya hanze ariko uyu mugore atarabimenya. Arasaba urukiko rubufasha kumenya imyirondoro y'ababikoze
muri rusange. Aha, reka tugushimire cyane rero Deo Habineza, ni nawe dukiri umusozo ku makuru twari tubafitiye muri iki gitondo. Tuze gusubira ku isaha ya 2:00 mu ncamake, hagati aho gahunda za Radio Rwanda zirakomereza kuri Bwakeye Bute. Ni mu kanya gato.